شاء الله هنغير يا دولاندا أن يبلا يرى من نالو صنابي أمبنا تو يرى كلنا أمبنا ولني باب الحق الجاري والوصية به. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابن عمر وعن ابن عمرو نعم وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tene suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani kele saharul muharram minye hijriya sankalo folo bisuinye o sabanade miladi nasaraw ka jate ba fulani tani kononton sankalo konontona bisuinye o fulanade ambo bako jikroni ambe bako jikroni golofula masjidi salamu kono darasu be imamuna an-Nawawi rahimahullahu aka kitabu kono riyadu salihin babu haqqu zari wa liwashatun bihi. Konni nye bondaye abena kuma shigi nyogo hakedeka anika washiya kanye kanya mariya anka nyuman ke shigi nyogoye. Imamuna Nawawi kalla dala na ye bonda do dalila be min na Qur'ana aya la be shahidu ke ni Qur'ana aya yo folo o ko fa be hadisa ufo ako qala Allah ta'ala ko alakum masamin korota lendo wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a kata aya labanna ni aya be suratul nisa'i kono aya bisaba ani worona suratul nisa'i kono ubafu ni aya de mako ayatul huquq li asra ko hakketan ka aya hakketan be aya min kono ni hakketa ala ya damina ni ala yere de ka hakke folo hada made ika jiyanya na mayala hakke munum bi ka laka hakke de be hakke benye o kofi aka ciden ka hakke alana aka ciden ka hakke nunu fula de be hakke benye folo iben ni hakke fula inde nyini ku do ku dafa donc ni hakke toke u kofe abi nafa ni hakke fula ma nyini mugo bolo ni hakke fula ma dafa mugo bolo hakke to munum bu kofe iyo dafa chogo kunye chogo te foi na fi malagara alaka hakke na ka ciden ka hakke fulo yinde ako wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a hakke tayala ya damina ko ay ala kelimto bato akana foi fara alaka foi nakira de do foi de kana fara alaka
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا جني ولا قبر ولا هجر ولا شجر أي على كلمة بطو فوي كنفر لك ملكيا كنفر لك ملكيا وكجر على لا تشغو تشغو وكسر على لا تشغو تشغو ملكيا كنفر لك نبي نيمو تشيدون دو تشغو تشغو نبي نيمو كنفر لك وليجو كنفر لك مغنيما كنفر لك شيخو كنفر لك ما با كنفر لك kaburu kana fara alaka jinna kana faraka iri kana faraka dinginye so kana faraka wala tushriku bihi shay'a hakke folo ninde ode yato dondo la muajo ka to ciden ko fe falila ako muaz ya muaz muajo ko labbaika ako atadri ma haqqullahi ala al-ibadi ako muwajo alaka hakke minya ka jon ka ibadowa ako Allah wa rasuluhu alam ako lana ka ciden de bodo alako muwajo ma wa haqqullahi lil ibadi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a alaka hakke aka jon ka alaka jo aka ala kilimto bato aka na foyi fara alaka alaka hakken ninde aka jonka ako atadri ma haqqul ibadi ala Allah ako yala jon fana ka hakken min be alaka yibodowa ako lana ciden de bado ako Allah yu'aziban man la yashriku bihi shay'a jon fana ka hakke alaka umma bilaka de ayere de ya bila yereka awunte suka hakke bila alaka jon ka hakke min be alaka na yere ya bila yereka akana mugo silla jaba mugo ni sarayma foy fara alaka akani la jaba ala yere o hakke bila yereka mugo ni sarayma foy fara alaka lati la jaba donc alaka hakke ala kelimpe ka bato aw mbalimaw ala fanate se ka bato foy ka dode odi atuni ala bato puri kase ka ala bato nyema fennani nyinina ife ikallimuna nowe afolo al imanu bi wujudihi don kele ala ka hakika dala ikallimuna nay ko ala be dala ikallima o shika kana to ilade hari ni a shika be mogola ala be ba ala teba kafiri de a shika kana toila a do ka dala ka dankaniya ka dantiga ka ko ala be ni nye folo fulanna wal imanu bi rububiyyatihi liman yanaye fanay ka dala ko dawa ala de ye damma say fembe be ala de bolo ala de danfen ni abe sankaba de la be dugukolo de ala de ya bedda ewa be mako be ala de la ewa ala de ba be mara ala de ba be garjage ala de ba be bana ala de ba be faga ala de ba be ka ko nyanabo ala de ba be ka ko nyanabo hada madin kelen kan nindo ko fen nyanabo ko fen te min be saka hada madin mako dila ki ka ko nyanabo ye ni ala kelen bote ale de bi garjaga ale de bi bana ale de bi faga ale de bi fembe ke men nin tawhid min fulen ni nye tawhid rububiyya hari makka kafiru tumben nindo men ni mo min dara nin kelende la to munum bina nambu fo no udu tubura te fo nafima ni mo min nya do ko ala de ye dammasai ale de be garjagale ke ale de be fagale ke ale de be sanjinate ale de be nani heray ale de be sika toranyoni iyen nimbe do tanke tawhid uluhiyya masru ibolo o tese ki illa do silamiya kuna tese ki kisi jannaba tasmama parce que makka kafiru tumbo do wala yusalitahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ala ko ni makka kafiru nyinen ka donye sanka ba wolon funu duma ko wolon fula dawba fo ala de do nyona tabe cide nyu ka joli boni la daga ku kan na fulu min alilla daga ku kele ku faga
parce que tawhid uluhiyya masabatu bolo uba fundinde ma tawhid rububiyya ado ko dam masay dam fe be ko ala de ya beta ala de ba be mara ala de ba be ka ko nyanabu ala de ba be garjage ala de ba be bana ala de ba be fa ala de ba be nafa ala de be sika be toro ala de be sika toro do be ka ni ndo ba fo tawhid rububiyya ni nyefulan nay ala ka hakke pour ina se ka ala do ka bato ni ka sabati bolo asabanna al iman bi uluhiyyatihi ba fo de ma ko tawhid uluhiyya dala ko bato manka ke bato fensite ni min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ foyi tɛ ni sujudi bɛ se ka kɛ ni ala tɛ foyi tɛ ni kantigɛli bɛ se ka kɛ ni ala tɛ foyi tɛ ni dafalen bɛ se ka kɛ ni ala tɛ foyi tɛ ni bɛ se ka uruko k'a ni ala kelen pewu tɛ dafalen a siranni a dɛmɛ ɲini a weleli nin bɛ ala de ta ye wa anna lil masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada bato yoro ye ala de ta ye ala ka bato la kana foyi de fara ala ka a ka bato la ala kelen pewu ka bato foyi kana fara ala ka nabi ɲuma tɛ malikiya tɛ jinna tɛ kaburutigi tɛ waliyu tɛ seku tɛ maaba tɛ foyi ala kelen pewu a dɔn ko ala kelen pewu de ye bato masa ye a kelen pewu kan ka bato nin ye sabanan ye ناننا الإيمان بأسمائه وصفاته يكلم منني على كترويه أني على كمان كتو علي ولله الأسماء الحسنى فادعوهم بها على كترونيهم بني على لا أيام ولين كترونيهم ويا على يترون منو سبتا يرلا قرآن كنو تو تيرين يترون منو سبتا على لا كهديسه كنو alay mankutu munun sabata yirela qur'ana kono cidenye mankutu munun sabata alala hadisa sahalen kono danunun fanala ika danunun fanala ku nyanyini kadda ula uba funninde ma tauhidi al asma'i wa sifati nin konnani pour ika ala do ka hakke min bika ka dama foi kan ni fennani ka sabati ko nin fennani fana te se ka sabati mogo bolo foyi ku kala ku do de fo nanu ka ɲado de jamana kono fo ka ɲado de ɲe saba min fɔ u b'a fɔ de ma ko tawhidi kalitew anwawu tawhid salasa tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifat doni ka ba'u doko ko min ye ka tawhidi tilanin cogola ko sheikhul islam bun taymiya da yake ko suna tunte u ye ngalon fo o la tawhidi tilali ka tawhidi tila doni kibagaw ya tala ka kitabu de la bil istikhra'i wal istinbat ka qur'ana kala kum ala yere ko to da afala yatadabbaruna al qur'an am ala qulubi aqfaluha ala ko wutenin qur'ana taasi doni kibaw munun be qur'ana kala ni jatemina ni taasiye de pebunte mi nunu mana wulu de tawhidi kalte sabay mbo qur'ana kono min jogola o do nya foya ko tawhidi kalte saba ube suratul fatiha ko qur'ana damina nu yede tawhidi kalte saba suratul nas qur'ana da faranu ye alhamdulillah rabbil alamin tawhidur rububiyya الرحمن الرحيم توحيد الاسماء والصفات اياك نعبد واياك نستعين توحيد الالوهيه قل أعوذ برب الناس توحيد ربوبية مالك الناس توحيد الأسماء والصفات إله الناس توحيد الألوهية قرآن الدامنا نين توحيد سبعي كدافنو يدي أو آية كلمة قرآن كنو آية كلمة أين توحيد كلمة سبب فرنجونها وآية كلمة سورة مريم كنو رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا نوكو قرآن آية كلمة نا يتوحيد كالتي سبا فرنيون كان آية دلو رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية
فاعبده توحيد الألوهية واصطبر على عبارته هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات على كويب يسك ابن مثال سميا هل تعلم له سميا شبيها على كويال اسك ابن فندو مني على بولنوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ni aya yere tayfudi kalte sababala bunte mi amana tide bunte mi nunu ya ta kitabu de la doni ke baw de nunu stimbatu kubo ayawla donc pour ala ya ka hakke min fo hakke tay ndamina la ya ika ala ka hakke ndi nin tawdi kalte ka sababa unyanyi ni ko do de ko ka sabatu bolo de bon ni nunu ndo ode ya to Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab aye irisala do dila ko irisalatu anwa'i tauhidi wa anwa'i shirki irisala akuma surmai besika fo irisalatu anwa'i tauhidi wa ma yudadiha ko tauhidi kalite saba ani tauhidi kalite saba konturu irisala inka kuma surma ninde me alayya dila irisalatu anwa'i tauhid wa anwa'i shirk donc ay tauhid qualité sabayin fondin chokola tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifatu bo tauhid fana kontre temmin be hada madin ka tauhid burja ko sabade do ashirk wal kufr wal nifaq tauhidi ni tauhid qualité saba femmumbu gurja ko boye to no to nyugo soro yibolo ko to ni saba de do ni saba fona tralendo al kufr ashirk wal kufr wan nifaq nunun ni tauhidi teta anye tauhid qualité saba min to fo nunun ni tauhidi teta de donc shirku tauhidi tanaye shirku de ala pule ko de fo wa abudullah wa ya tauhidi wala tushriku bi shay'a shirku ni shirku akila lendo kata tila yoromanani nyu fo suro shirku da'wa shirku niyyatu wal iradatu wal qasdi shirku ta'a shirku al mahabba ni ala yesini kenya di ni nderesu sera tauhidi ma domi nunu kelen kele della de bula qur'ana ko ni nani kelen kele bena kadere la jelendo qur'ana ayala shirku kumbaba nin kalte nani de do akelen kele yeri bolo ika jianya na maya kerima fuye kaburu nyana maya kerima fuye lagara kerima fuye be dume jahannaba tasuma de ko shirku dawa kafumure wole kafara alaka o kera malike o kera jinne o kera nabiyimo o kera suye o kera shego o kera mabai kafumure wole kafara alaka ba fu shirku dawa ayera mugo mugo bolo isaraka idumina jahannaba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harama allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lizalimin min ansar ala kunni mugo sara fulan ka foya kayna sira Allah garanni ala tiyafima akunni mugo ye fulana furanni ala kay sara kar janna kerima haramu ye jannaba sigi yorode shirku dawa kana fe wure wole kafara ala kade odi ato ala ko lillahi da'watu lihaq ako wole de tinyama ye ala de tayede nko bena kadella dero shirku niyya wal iradatu wal qasdu nganniya fana ka shirku man kana yuridu alhayata ad-dunya wa jinataha udda la yawi komo wakati jante mbolo ka ika ala baramu ala bato ko ke jian nafani jian antere kama ubafo de shirku niya shirku ta waye sabanai kata ewa karamugo bato kata shehu bato finna dalilan timmin na qur'ani hadisa katugu majahadu do ko fenna dalilati min na qur'ana ne hadisa
dalila yirari la qur'an hadisa ibanna ka majhabi ka kuma bila itugura ko ibanne ki ka karamo ka kuma bila ibanna ka shehu kuma bila qur'an aya yiralen ko fema hadisa yiralen ko fema fulan ka foya de do ba fo de mashirku ta shirkul mahabbatan nanina shirkul mahabbatu ka fenwure kanu dusukun kono kafara alaka ka fenwure kanu kafara alaka wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah donc ni nye shirku kumbaba ni nani be shirku kumbaba de ayera ibolo doro ibe dume jahannaba kono itebo ibe fenu fenya jante fo na fa iman lagara donc shirku kalite fulana shirku al asghar anyo fo anko misale ya yere jira wi ka bara wala ye bara min ka ala kama me ibake ka bara inke pour mo ka ye kuitan ani shirku al qafiyu nunu bafu nunu ma shirku al asghar wa yiriyaw shirku kalite sabana shirku al qafiyu o yede ni ala na usago ni ala ni karasa tunte ni suru uluin tunte jon tumbe do anka uluna nyogo naw ni ala ni ciden sonna ciden ka horoma koso uba fo nonu de ma shirkul qafiyu shirku kalte sabana ninde donc pour ko ala kelem pe boto ni ala ko wala tushriku bihi shay'a ni shi kana ye bolo shirku kumba ban nani kana ye bolo shirkul asghar kana ye bolo shirkul qafiyu kana ye bolo shirkul akbar ko ni no sera alama ibe do jahannaba ko ibe do mete bo yala shirkul asghar ni mo min na sera alama alaba ya fa ba ube ala ta yafa an kado an ko shirku kumba ba ko ni ta yafa me shika shirku fitini yere jiran nunu fulan ka fu ya fitini ni na sera alama lagra alaba ya fu ba ta yafa don ka ba ko so soli bala me kuma min ka green shagul silabun teme ye min fo ako aya nana nekira de la inna allah la yaghfiru an yushraka bihi nekira de do ala kunni ala tayafa fulan ka fo to de fulan ka fo ya fitini ya kumba ba shirku nana nekira de la ni mugo na sera ne ala man tayafa ukonni yola har shirku fitini ala tayafa me difference juman ba ni kumba ba ce shirku fitini ni ala ma ya fala ni donna jahannaba kono shirku fitini de kama ni ka jinubo hakke janna ka boyla ibel laba ka bo katar janna o difference de ba ni shirku kuma bate o fura bete ya fade don ka ka kuma sahlena me kumba ba ite bo jahannaba kono be dume fitini ni ka jinubo janina ka boyla be bo alakan kisama donc an ko fulana mimbe minye shirku kontroye al kufru كافرية يفنا كفر الأكبر به كفر الأصغر به كافرية كمبابا به كافرية فتني به كافرية كمبابا ويه كاليتة دورية كفر التكذيب كا ألاك غلون تكيا كا تيدن غلون تكيا كا قرآن غلون تكيا وبافو نيندما كفر التكذيب ni mo ya alaka ayo galontiya ka qur'ana galontiya kafiri de kafir kumbaba fulanna kufur li ibai wal istikbari kiba ani kayire bonya ka alatake uba fure ma ko banni ka kafira ni yere bonya ka kafira wa yaquluna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara ibafo kufru al-ibai wal istikbar banka kafiriya ani yere bonya ka kafira ki baka alabato ki yere bonya ka alabato wode kafiriya kuma ba ful kalite fulana wa kufru sakki wa huwa kufru janna kafiriya kuma ba sabana shika ka kafiriya mana ka shika alakula afillahi sakku fatiri samawati wal ard إنما المؤمن الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا ni mogo shikara ciden ko lay shikara ala ko lay kafiri de iba fo de mako kufuru sakki shikka ka kafiriya wode nani nay sabanay kafiriya kumba bakalto nani na kufuru li iradi
ki kodi alaka dinama walladhina kafaru amma unziru muwaridun alakum mu'minun kafirira nuyu baga ni minye ubu bama ku kodi makotala mu'min makota alakola Qur'ana aya be kala makotala ibe ciren ka hadisau kala makotola ba koda beta ba yire bonyama ubafu me kufru li irad kafira kumba bakal ke duruna kufru nifaq munafiqiya kafiriya jalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahuna munafiqiya kallimanani daye kasoro kafira de biddu sukun kono kiba fode mako kufru nifaq donc kafiriya fanaka nin kalite duru min fulen ninye a kelen yera mogo min bolo iye kafiriya min yi bo silamiya kono har ni be salli be sola makoti ka salli ni ka sunna nin duru kelen na yeri bolo uba fu nonne ma kafiriya kumba ba kufrul asghar kafiriya fitini oyede ka ala kan nema fisru waliya kan nema fisruwal ala kan nema ka fisruwal uba fode ma masala cide nyu misali fa hudubiya sa tuma mi sula su fela la sanji nana sogoma sallirani jama'i ako yala ba da atige alay min fo suro wa ko ay ako ala atige ala ko bi dugu jera mo dolli manani ne alaye o kafirani dolowe bi sogoma ina mogo do dugu se jera wuli manani dolow de u kafirani ni alay man qala mutiruna bin niwayi kaja wa kaja fajalikum mu'minu bi kawkab wa kafir bi ni mogo ko suro an fule kan neman ni sanji min soro nin dolo masina de bora o de yato ni sanji nana o tigla molli manani dolo ya kafirani ni alay ومن قال موترنا بفضل الله ورحمته فجالكم مؤمن بي وكافر بالكوكب من مؤمن كون سنجي من فلان ني ان يسرني على فسمنتري اني على كنيما نون تغلا مولي منني على كافرني دولوي ايوا على كنيما كودم بكتا في ورما وبافو دما كفر لاصغر يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها ube ala kan nema do be sagi kan nan kariya ka ala kan nema do dambi kata damfen doma wode togoye ko kufru li asghar kafira fitini donc mu rebe fulan ka fu ya kontro nifaq yin fana afala itila yiroma fulay nifaqul itiqadi wa nifaqu amali nifaqul itiqadi suru nyofo bo do utemea doko mufo nyufo rabu kana mema upreprelati ke bambaran kana nifaqul itiqadi o yede dusukuna sirika munafiqiya mogo min yelli man ya fo ida kono me kafira de bidusukun kono uba fo ninde man nifaqu itiqadi uba fo ninde man nifaqul akbar munafiqiya kumbaba munafiqiya kalita fulana uba fo nifaqul asqari ko munafiqiya fitini ode be fo doni ke bawo bolo ko nifaqu amali barawu dodo de no yeri bolo munafiqiya bara bi bolo na ya so duskunda idalembe alala me barawu do bo no yeray bolo munafiqi barawu du bolo munafiqiya fitini e way bon nifaqul akbar suro nyo fo yanko o yekalite worode kalte woro takjib rasul sallallahu alaihi wasallam munafiqiyakum baba jiya kuno no yere bolo jiya kuno be konte silamawla me la garay be konte kafiru de la innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kajugo kafir yere ibe jahannama dembe duguma nindi woro ko nasabatira mo min bolo ala kan kisama folo takjib rasul sallallahu alaihi wasallam mo na yeci den galon tiga ye kafiriye har ni be salli ni be su ni nye foloy
أو تكذيب بعد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبتشيدن نسريا مننا نحرنا بيتنيا أدوك قلونتكيا شيدن كحديث الصحابة كلين ni e bannama ko parce que ebe ko min anu ma nyugonta he ko ni hadisa ire ngalonde ni faqul akbaru de do cide ni min nana dina min nana sariya min nana ka do galonti ya ni faqul akbaru de do ni nyofulay wa bughdu rasul sabanna wa bughdu rasul sallallahu alaihi wasallam ka ciden ko mogomo ni ciiden ko iddu sukunna nifaqul akbar deda aw bughdu ba'da ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam nanina ube ciiden ni sariya munun nana kodo ko ye kafride kodo ko ye kafride ni ye ciiden ko ube ciiden ni sariya min nana kado ko ye kafride ذلك بأنه مكره ما أنزل الله فهبط أعماله alako o sababu ye munye ne ala ye min jige yode ko ne ala fana yu ka baranyuma betiya kana ciden ko de ciden ka sariya min fen ni dina fen wo fen no ka sabatira qur'ana sabatira hadisa ishebe minna ake ishete minna akanu bisukunna ka kay baka kanu bisukunna kana bila kontrola ni bila kontrola ka kodro iye munafiqiya kumbaba نينتنانيا دورنا والمسرة بإنقفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم نتشيرين كدين جينا يرومي ابن نسونيا منهم بتشيرين كسنة سينماينكا وبافو منهم ما أهل السنة والجماعة وبي يورو وبي جماعة كل بي يورو نيبي دمبي كتا أهل السنة والجماعة كسيرا جماعة نو بي يرومي نيكو يسرو ukadina tumbe fangala ubolo chogomi ukadina kodo yusoro kuka haklina majigi ka ukadina majigi ode enni sonjara no de ye munafaqide chidin ka dina majigili ni mo benni sonjani ode enni munafaqide ni faqul akbar mo chamo fule sallu besu metanke bidamugo kaduye uni bidamugo be ko ke nyogon fe ni sunna mugo ye seba ya soro yoro mi sunna mugo ganyira yoro mi dro ale be dimi ni sunna mugo kunko yusoro ko yusoro dro malo ya ko do yusoro dro ale yire ba bolo melekede aba yire dammi kata sunna ma be abe ni sonjane munafiqi de do ni faqul akbar mugo be ni sonjane ciden ka dina majigiliye ye munafiqi de ninte durna wa woronna أو الكراهية الانتصار دين الرسول أو كراهية انتصار دين الرسول وبتشيدن كدينا دمليني وبيتورو تشيدن كدينا كدمي كسامفي لا سرو كولي كتا سامفي ني اودي بيتوري بسكونا اي منافقين النفاق الأكبر نوكو أهل السنة والجماعة يفنصرو يورو ube ganyina yoro ode mandi inyana bile isigile no yafu nindu masina ka sunna mo brama alhamdulillah la yudeme alay nin ko masina kuye asigile nyana bile far kolona yele ma munafiqido do mo ni ciden ka dina min fulani nye o katanye no de mandi mo munum ba fa ahli sunna wal jamaa wagati be ba to luka sabi ko fede nulu stara sanfi wagati ebe toro de munafiqide ifaqul akbar yawm al-qiyamah do fi dirki al-asfal min an-nar kana miru ko ibe misiru kono de kombe sallimbe sumbe sinjitu nebe baranma munun ke rete se ko nyona ke ebe abdallah ibn be salulu akali mamitu nye joyi rasul sallallahu alaihi atumbe salli misri juman kono misiri mi farda ba kele misiru tola abdullah ibn ubay ya kanyana ma yake abe salli o misiri de kono jon ko fe ala ka cide ala ka terike atumbe salli o de ko fe men ni cide nganyina yoro mandai
ni kunko ciden soro yoro yoro abe nisonjano de tuma mi asara ciden salliraka umar bul khattabi nana ko kana sallin nin kade nin don masina yen nin foye nin don masina yen nin kila ako khirri anni ako maroma bonna be sallaka ala yin bilanka suwadila ako ninya ala ya fadeliyo mala ya fadeliyo hari ninya ala ya fadeliyo sinya bi wolon fulale ala te ya fuma ninne ya do ko ninye do fara bi wolon fulaka ala be ya fuma be sallaka ciren salliraka utara abdullah ibn bay suturakana ala ya ayaji wala tusalli ala ahadi mata minhum abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi bi rasuli ako kana ninna nyogona na sara kana sallaka abada kana ta jo ka kabru ka funa ko be ya fadele kai kana salli ni na nyogona kade kana sallaka abada ni nya nyogona mo kan munafiqiya ni de ciren ka dina majigli de kadi ciren ka demeli dina ka demeli mandi na ya do mo la kabila kene ka donen do ala na sara kana sallaka akon ni na nyogona na sara kana sallaka de kana ta jo ka kaburu la ko be ala ya fadila o kafirani ala de kafirani cidani kafirani ala ka kafirani cidani donc munafiqiya fana kumba ba nin kalte woro de do donc no bora o bore nifaqul asghar o be o ba fulu de man nifaqul amaliya munafiqiya fitini jumaay ko duru no yeri bolo munafiqi fitini de ye ayatul munafiq salas ija hadasan kajaba wa ija utumina qana wa ija ahada qadara wa ija qasaman fajara وإذا وعد أقلف نندورو وباكو نندي من منافق فتني منافق يفتني نفاق عملية تيرنكم منافق تامنسي سبادة حديث دولا نا يبارو كدرابة غلونتيجي نا يا يمغو لا بارو دولا كغلونتيجي كاچا منافق يفتني بابولو نفاق عملية فلنا ni dara la ka fen min kalifa la abi janfa yi ka kalifa fen kalifa ma emma ko sere ta ma yuna na ke ne ka bolo sere ma ube eska ye fen kalifa ne ma yere yawtu mina kana i dara la doro ki ka gundo fo ay doro ka fen wo fe dana ya dana fen bi ka bileina ce doro bi janfa wa ija ahadan qadara na yillahidu dima an kan yugon soro ya sini abi janfa mo ko chama be dugu in kono budam be kata silamani sunnama no ko sini an kan yugon soro sugubala ibe ta ye katide ay suguba ko ni tenni taray sugubala ita ye de takata be yugon kumbe ija wada ija ahadan qadara na yillahidu dima durabi janfa munafiq ya barade munafiq fitini de do nani na waija qasama fajara na do nakkelela durabe yada na do nakkelela be yada kelela abila bila wata to ko ababila waija qasama fajara woruna waija wada aqlafa nin fanani do inte kelenya de do nyede na illahi do dima abi porto ni nyede waija wada na yemin foye karasan ben ninkiye aklafa abe bokoro de mo chaman jigi tige nin chokola karasan mun na hari be musote ebola setenye setiye ta juruta ika musofuru ninka jakabo wati sera ye hakke min do ika dépasser lamba dima doyo ke mo dola jamana en kono ya fo tarafu ne konka funga dresula ko tigi bena ne ka dresula me konka fo dresula ko le ka juruta ko aka musofuru ko ni jaka wati sera ko aba aleso ko ale ye juruta ko jaka wati sera ko abora ale ko ko atigi jurufula ale kanna ko abanna ka waridi ewa o chama jamana en falen do fanala yi bettilonge keni fantaw nyedere ki jigi tige ki jigiya ka boy jigi koro sunu tile fantan jigi tige
وبسو فنالا دي إلا ما رحم ربي ودي ياتوس كمرسان نفلو تيجي نا كومبين كي كانتا بروبو مويد كانتا كوم مويد نيمي تاسوري تيجلا كانتا لكالي دي وبمين فو أنو بمين كي كلون تيجي min be fo dala ni ube min ke kelewun tede nu setigi ye fengu fen fuye folo ni sonja yi kono lay kata dame kana barobo abe boy koro garibu do fana na ma dondola ko marasando ko ale tara o deli ko akota sini ibina be girima sini ibina be girima dim ako ale tara ko sufira le masinogo ko ale ba fa na girman ko ne na kira chogo be wabina ni ko fiso ni wabina ni sorla be nin kete ako ale sira ninde la sogoma ale solila kana ko murasa njo kana kuna dala ale ya sura madaire yele a jora dala ka kono ana ala ye dayele aye durme binani takadi ale ma ko ale ko ma fo girima ako garimo abe fula di ma ni e binani sorote girima la hawla wala quwwata illa billah ko nin kira ale la de donc ba fu nunde man ni fago amaliya donc adona ni mo mi tawhidi qualité saba anye saba min fo iyo dafa mun be tawhidi control anye shirku qualité ufuye ka kafiriya qualité ufuye ka munafiqiya qualité ufuye ire kolosolo fana masima ye bolo ore togoye ni ala ya ayam min fo wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ay ala kelemto bato akana foy fara alaka ala bato da fari bolo nindela anye munu fotte inya marali munu nyaw sabatiray bolo ibanna munu na usabatiray bolo ninde na tigi do na kaburula ni ala ko yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ala kan tanke antake woye ede be ke mogoye ni ala ba fu ni ala be mogo sabati mogo munu limanarni ni ala ye mbu sabati o ka jiyanyana mo yakono ube kuma basigilun de fo o ka kaburu kono fana mbu ne sabati ube kuma basigilun de fo nu ko tigima ma rabbuka ba fo rabbi allah ni nunu sabati ray bolo de ala kelim to batora foy ma fara alaka ni e donna kaburu la mo yu ko di iti tilo bi samara kauna malika fulan nanima nu ko ma rabbuka ba fo rabbi allah jabu be sabati bolo an ko ni ala ya fo ni cogo la ka ala ka hakke fo ni ciden ka hakke ma faraka ciden ka hakke be do ala ka hakke kono parce que wote tanyu ko donc nanye ciden fana hakke faraka ala ko ni ka hakke tauhid do na aw bolo aywa shirku fana ni kafiru fana ni munafiqa kan noni yaw do na aw bolo o ye ala ka hakke do ni harin na ya soro prepare la tigete se ka soro la wakati koso ukoni donna aw bolo nye kitabu mun fo ni yere tara anyini akera ya nyine internet dawa iba fo risalatu anwa'i tauhid wa anwa'u shirki Abdurrahman ibn Hasana ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab nin kelen ni nya fo aba kelen dele la fo Qur'an kono kelen na ka dele la Qur'an kono ni nunun ko ni kolosi ka barake nuye ni donna kaburu kono ala ka hakke da fare bulu jabu be noya ala ka jabu noya fulanna ciden ka hakke ko fana surunya tasdiquhu fima akhbara wa tatuhu fima amara wa isnahu ma nahanhu wa jajara walla yubadallahi illa bima sara ciden fana ka hakke nani do ika tasdiquhu fima akhbara anta min awdila munafiqala nan ko takjib rasul amma fa ciden ka hakke puro ini ciden fana ka hakke dafalen don na kaburu kono jabu na noyayye fennani kolosi tasdiquhu fima akhbara ciden ye kibariya de fodda ciden na no ko nin ko ni hadisa de hasanu ube sahihu ciden de yafo da ola o hadisa ni bila mina ki ka fa fo o chokola o hadisa ni bila mina ki ka to o toy وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
tasdiqu fima akhbarani nya foloy kidenya kibariya fo kiyama kodo kaburu kodo parce que mogo do be ari islamu cela saw dalente kaburu fitna ne kaburu la jabawla da kidenya fungo fen ko kaburu kono na fen na dala aye fungo fen ko la gara ko la dala aye fungo fen fo ala kola nimbe e nyana minte e nyana ibe mindo ite mindo ashika kana kila ika dala nine to tasdiqu fima akhbara fulanna watatuhu fima amara ciden yi nyamira ni fingo fenya ake ciden ka nyamari kan no ko ciden ko nin kake ake ni eye mogoye ibe ciden ka hakke do o kuin ke folo hari kana nyanyine ke farda do wa sunna do wa akeli bi kafira de wa ake baliya bi ay imi yere ko ala imi yere ko ciden nyon na ya soro eye islamai yere ko londe no ko ciden de nyamari ake nin kake e manka fula dola o kede akelen ko fenna ya soro farda de do farda baraji betima farda binna ka boyka na ya soro nafila de do nafila baraji betima ube akelen ko fene be se kanyinin kalike ne ko ni ko ciden ko nin ka ke ne ba ke ka ke farda de do wa ube sunna do wala be se kanyinin kalike me ema min ke folo ibe nyinin kalike wajibi do wa wajibi te o kore munye ni wajibi do na tenya ko nake ni wajibi te ni nyere lafiya ha donc o man ka silama nyuma bono ta'atuhu fima amara mamru rasulullah puru ka ciden fana doka hakke do bo e ka ciden nyi nyamariya fengo fendela ciden bato ola oni ka karamo ta benna una mabbe una kala da benna uma una mabbe o oni aka majhabi benna una mabbe o tatuhu fima amara ciden nyi nyamare minya ake min te fulaiwa sabana waisina umanaha anhu wajajara ikiyere kuroshi ciden kuni balili ke kabo fungu fennade kamugo baga kanan ninke yere kuloso made إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوه تيرون كن نيو نيامرني مين يا شيخو كولا مفهوم في نيو بالي ولا ده أكنا جرولا يرايا يركلو سما بسناو ما نها أنه هو ججرا تيرون يبالي فيهم فينا يبغى بغى كبولا ويكاتويها نينجي سبايوا نانينا ولا نعبد الله إلا بما سرى kana ala batu ni sira sini terega sini sariya siye cide man min ke sariya eska ni ne ciden ka hakena ni min fulen ni nye laban min yere fulen ni nye ani jamano yere ka doni ka be koloni kuma munu nye be nyogonta ko bena ka terega de do bene ka tabolo de do e dikita teride e ko beki ki tayde beni tabolo eska woni ni be nyogonta walla yu'bad Allah illa bima sariya tigi sitte ni cidente kana ala batu ni sariya sini tariqa sini tabulo siye ni ciden ka tariqa inte ni ciden ka sunna inte ni ciden ka tabulo te mugo de ni e tara alwa ala batu ni sira wore de min ke siden ka sira de ko an ka tabulo ninde an be ninde ka de an mo furo be ninde ka an ka sogo be ninde ka an ka mabo be ninde ka itara la bato no de ni nyinin kali kera ima qabru kono maja taqulu fi haja rajul yanni muhammad sallallahu alaihi wasallam awa chemin tumbe njira awma muhammadu ebe mundo ka kibari Allah na ya suro tabulo koni lada koni kramo koni maba koni segu kode tumbe bolo ye ciden tabila ciden togo e tumba fo jiya kono mene ne ibi yere ke kaburu kono ko ibe miri o de la ka fo atese kanaw parce que tunta ka jiya kono atese kanaw Allah ba iba fo la adri iba fo ntado malika ba fo malika fula munkiri wan nakiri la talaita wala daraita iman nin kala jiya kono iman nyinya nyini jiya kono ibna fo awnde ya ko la adri summa yadribu bi mitraqatin min hadidi fayashhu shay'ata yasmahu kullu shay illa saghalin malika fulan ne be fu marto de debu bolon
ibi gosini negafi marto tile fulani nyogonje ibe kulo kanna jinya tembe be ka kulo kamme fo jinani hadamade ciden ka hadisa dola aku bi gosini negafi marto be niya da duguma hiju de hakke min be nyogon soro minna ku be ka je ka ta ka bwa no la utese bari mo ko bele ba banyi da ni woli yu konni ni maba konni ni kaburu konni ni yiri ko min be ni majahabi ko min ni karamo ko min be ni jamana kono nama gabila mogo caman be ta do kaburu kono be na misi faga ni saga faga na ebe ko min na utanya do misi do tay wuli ubola ni barokunta ube la halam min na itado uyima kosa kati di alama kana sigi kima kosa kati di alama kana sigi donc nin nani nin ka sabati bolo walla nyu badallah illa bima sara ikana alabatu ni tariqa sini sariya sini tabulo siye ni cide mamin ke sariya donc ni hakke nani mi ciden fanaka ni nani min fulen ni nye ni mugo min nye nun nani fana dafa ikanya nama ya kono ni donna kabrula anyan ko de istilo besti mugo kasamra nona ni malikaw ko ima ماذا تقول في هذا الرجل يعني محمد إباف عبد الله ورسوله نو كوما يبين مفنين شيكا كبار يلا محمد رسول الله إباف لك جوندو لك تشيدن لك جوندو لك تشيدن donc kaburu nyinin kalifra ka alaka hakke dafa ka tshiden ka hakke dafa ina kado kaburu kono de sabanai وما دينك إيكا دين الجمعية أوا نوكو دين فنا أن يمان دي أنك دين إسلامية دي بيكا إسلامية سوغو إسلامية أن سوغراني نانا أنوكي سريعي نينيانك الله دي أنوكي سريعي أنك كرمو دي لك نين دي بروفو أنوكي سريعي دي لا تالا قرنا دي لا تالا حديثا وإسلامية سوغو تدي ما دينك سلاميا نيوما يموني بري بحريو فو الإسلام هو سنة والسنة هو الإسلام أكون نيا من سلاميا نيوما تشيدن كسنة سلاميا نيوما تشيدن كسنة دي سنة دي توقي كو سلاميا دي توقي كو سنة كو وانيو هبياني سنة نانتلي مندرندرين أي سلاميا دي سنة دي سلاميا الإسلام هو سنة وسنة هو الإسلام فوانكا نونو نيدو دي ko wahabiya ya tileman derendere me kaba ko kode do ni makala balaw bade do o be wahabiya ya min fo ko tileman derendere o tadambe kata Muhammad ibn Wahhab de mawa ha Muhammad ibn Wahhab ka koro Sheikh Ahmad Tijani sambi sabani duru dumanya kurai Muhammad ibn Wahhab wolola hijriya bakele ani keme ani tani duru Sheikh Ahmad Tijani wolola hijriya bakele ani keme ani biduru hijriya bakele ni keme ni biduru Tijani wolola odela Muhammad ibn Wahhab wolola hijriya bakele keme ni tani duru jolubu ni nyonje bisabani duru Muhammad ibn Wahhab kasira ka koro Tijani ka sira sambi sabani duru he aw ko kode kurai ha ne kalambariya de be jamana na kalambariya dronde banna ciden ka sira de yesira kore odi at Abdullah ibn Mas'ud tumba wa alaikum bil atiq sira koro lenye ciden tade ciden ka sunna de sira koro lenye sunna inde sira kore ahli sunul jaman ka tasira odi sunna kore fumu fennano o kofe tabulo ye ciden ka sunna bila odi ye kurai ciden ka sunna de koro lenye tabulo be jiyan kono ni ciden ka sunnate abe sira kura alaka hakki mandam wakati toba la fitini bala tayib ninye alaka hakke ni ciden ka hakke nunun ka dafa mbulo donc islamiya fana no dafa inna dina inda Allah al-islam alako dina min benne ala bolo nimba korde ka mugo sarala o islamiya de kerecete dina tigiye yahuda te dina la abe kafiri islamiya dina waradaitu lakum al-islam ad-dina
ala ko ne jena na ya ka silama dina de ke dina wore sitte ala bolo ne abe hada maden sarala ni islamiyate donc ino islamiyya nyuma fana kaddo islamiyya nyuma adabu soro lay bola sariya soro lay bola jogo soro la ila ino fana kaddo donc ni sabado na kaburu kono ala ka hakke minna ya damina la hakke tay naya ina ala ka hakke dafalen donna nu ko ma rabbuka ba fa rabbi allah an ko ala ka hakke na fura yoro mi ciden ka hakke bo kono ni ciden ka hakke dafalen donna kaburu kono nu ko ma nabi ko ba fa muhammadu rasulullah ni islamiyya nyuman donna kaburu kono al-islam huwa sunnatu wa sunnatu huwa al-islam ino islamiyya sugu donna kaburu kono nu ko ma dinu ka ibafa dinu al-islam dini al-islam ala ko ni jabu nonu no yaje mais ni mo ni saba nyuman ma do kaburu kono balmo ko bi bolo en bati kalama ye fati kalama ye musoti kalama ye denti kalama ye tereti kalama mositi kalama ikeleni ala kele ikeleni alaka malikiyaw alaka hakliman dama alaka ndimana dama alaka alanya siranya dama alaka hakke wala ku dafa no yanye ka ciden ka hakke dafa no yanye silamiya nyuma ka nyanyini ka barake na alako no yanye joli bala wa abudullah wala tusriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana alaka إن شاء الله أم بسك أجويا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله هنغايد يا دول عند أن يبلا يرى من نلصنا بي أم بنا تويرو كلنا أم بنا ولني باب الحق الجاري والوصية به بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وعن ابن عمر وعن ابن عمرو نعم وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان